Шановні українці, вас вітає спецпідрозділ Кракен ГУР-МО. Куп'янськ-Лозовий знов під українським прапором. Sebuah rekaman yang beredar di media sosial menunjukkan tentara Ukraina mengibarkan benderanya di Kupiansk, Vostlovy. Tak hanya itu, yang menarik perhatian seorang tentara dengan pita biru itu mengibarkan bendera Ukraina sambil menginjak bendera Rusia. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Kamis, 29 September 2022. Ia mengibarkan bendera di depan gedung pemerintahan Ukraina. Militer Ukraina sebelumnya memberi informasi resmi tentang pembebasan kota Kupiansk, Vostlovy dari Rusia. Analis menambahkan bahwa ada laporan yang belum dikonfirmasi bahwa pasukan Ukraina telah merebut beberapa lokasi baru di wilayah Liman. Шановні українці, вас вітає спецпідрозділ Кракен ГУР-МО. Куп'янськ-Лозовий знов під українським прапором. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.